Karbiang long biota thanji bang lisa missionary na pipi. Aprang si biota thi pipi na arjuik tha. PMAYG ahemso atangka purun ketom jo endet apita patang pipede. Hawar ke hat ahiti towar krong tom kachetokalong APHLC asongatun Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Longha Ami Pikikai. Indian Oil Pura Kheroni Service Petrol Pump Kimikang Kupon. Sarupathar MSC Constituency ang Tangalong PM Jagat Singh Intia Leading Pen Troxia Dim Long Ekesong. Gelani Holy Child School Athengno Kedo PWD Speed Breaker Adding Tower Kiruna Jok Kipere Meme Angte. Kiduk ke boy ararapan puso karahin pen panong piponsi PMAYG ahemsu kiduk ke lak ararapan wan pilo lasonsi jingthong constituency arlo lumhampur rong pararong lapen habai ingti arong along PMAYG ahemsu kelong donatumapan kikimpi patang pipedet sitra bangso ahem kikim kerang pon atangka contractor kecekrong abangku purun ketom cho en etlo pusi PMAYG ahemsu kelong donatum pen peran kiangnu nang jaidun Lasi bangso hem ke patang pipedet aputak jingthong constituency EM prodiprong pipen kopi kangsai kipi ponji mate lapuamat pedokok poma puta hawararat tumpen ninjerinti kiki kelong abang pui loma mane laso hem ke nilipo sigala ante la bangso hem ke kopi skim mala PMAY mamate kopi la PMAY hem lo PMAY hem lo ante la bangso hem komentu ningkan men sikim 2019 ningkan 2019 ya keding ola ante la bangso na patang da putang na tum a contractor phan pinepuloma patang phan mane ke patang hene pulo sitame no anta claim ke dat ke bang astemen anta intang lo no ne asemen biru lo apa sih kala bangso hem ke kim a contractor men nang li than li ma chini kene huring ti apen VDC chairman hala bangso hut komad lo chini hala so hut bang ke lang boy VDC chairman komad lo antela khorsing sena alang li phan la bangso kapat tangi phanal tum pachini lo ma mane pachini lang hala contract dar phasini tu mai bom kopi lo na thak alang li bang ka alang bang ke nang thak lo patang po wan mat no anta claim thak lo kaddo ko ve lai ka ulai pu thang na chini dum na batai ke thom lo batai ke thom ka ulai penal tum han tangkap poisa nang pi pondo ma ave hana ta ve Botar langsung pen Rajen Ronghang Mohor Nepang Pratap Kathar News Fast Karbiang Long Piniada por Pai Croatia por Residential Special Training Center Hawarpi 7 kilo Lamding Road along CRPF RD Commanding Officer Reading Pen Toilet Block in Pupon Pinibangso Mayalong CRPF RD Jenyanal Perangkeang Nu Kaning JK 20 Battalion CRPF Atum Kaita Radapan Akimia Saisi Klempon Lapen Kacingtur Kelelea Dim Mate Kenangsot Adim Akerap Pibom Sonsi Nona Prang Kebangahut Pusitami Inglonga Hawarapan Kisum Keboy Hut Sitami Radapan Rap Pi Bomji Pusi Alangni Ningje Sita Nang Pachini Nangji Putapu Pinibangso Kang Puang Mayalong Karbiang Long SP Deboji Diuri Penching Lok Official Staff Lapen Keteki Dingatum Chetong Dun Bangso Kang Puang Mayardi Do Chot Pen Pachun Pon Hand over this 3 toilet block and 1 bathroom to the residential school of RSTC, where the students are mostly destitute. So this toilet block was very essential for the students, for the boarders who are staying here. And I was approached by DTO and social workers Bulu that the construction of toilet block and bathroom is very essential because the students who are staying here are facing a lot of problems, untold suffering. So accordingly, we have constructed this and dedicated and handed over to the students here and authority for their use. Dipupen Pankaj Deka, camera person Vicky Singh, News Fast Karbiang Long.
Hawar kehat APHLC asong atum aning kipung cepaklangsi. Pini Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amepi ke kainang kokke BTR along Himanta Kaningje Rat Amay along 6 Schedule Arlo Kiche auso atum longle namlong lapen jorlong pu Rat Amay along Kaningje ajok pini ningkang samse cepaklangsi mepi ke kai lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amepi ke kai Panchayat 6 Schedule Arlo Palucok ajok si ningkang samse cepaklang pensi mepi kaipon puta jesongpon si long alang kini alang likini je bangke je non travel tum 6 Schedule area long bangke long le nam tanam long lapenda jor long po alam the bangke alam the pensi nili tum la Himanta Biswa Sarma pi ame buke ni tum kainang koklo athe alang li bangke inut education minister inut finance minister alang li lahai sotap soipru bangke alang pe chokche lasi non kebang GR ni pustame alang li lason juti lason alam the nije bom lang pute nili tumta kachisong bang intonte ike second bangke nili tum Tuliram Ronghang kedam tang no atumi hetla hamre no alang li nije bangke je 6 Schedule area long bangke panchayat ke nanglu dunle pu nanglu dunle pulo tangte la non jun tula panchayat tula non 26 constituency long koson sia la alis bang nangli roklo la sulam puthake Tuliram Ronghang ta Karbi Anglong arat tuman bangke cobai re nang nelo la si Tuliram Ronghang mangta la sulam puthake alang lita klar sapen rathan pachini nei kadom Hawar kehat pen Rupam Hanse lapen Kuloni pen Arun Pro News Fast Karbi Anglong Ajar dingklui pen kheroni araratum petrol pump car I ajoini pini Indian oil pen kipi pon phura kheroni service petrol pump ingpupon bangso petrol pump kimi kangpu pon amayalong Jet R Khan Circle Inspector of Hamren Mensing Bay Superintendent of Handloom and Textile Hamren Chandran Singh Tiso Ranger Southern Range Forest Department lapen manpeng kedo kithegidingatum chetong dun si RDP dun rinti bangso petrol pump kheroni along kelong pon ke radatum akopai ke me binong athema sai katiki aradatum tebok headpen jang thulong ponpo lapen gari motor kewek abang kubang phi atum setame tebok headpen jang thuke thai awar sai long pon popusi ahempu harsing phura ahin pen ningje pon Kheroni long atum petrol pump kangku pangchengo so petrol pump amangke asmet pet claim to dam aradatum khan sarkari pen keraba Indian Oil Corporation pen keraba khan KSK Kisan Seva Kendro scheme nanti long so scheme amen pen laso petrol pump amen pen dai aradatum khan Itulah nangkop ba claim to dam aradatum khan ake joy long pop sini lo kada ba lasla aradatum khan itu ada wesita yang kita pun hai long pop lapen itu claim to dam khan saya ke joy long pop Monumen ke monumen ke harus pura ya petrol pump amen ke pura kheroni service station ini kan bang kata kami itu langsung kheroni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong Anda por phai krisi apor malom hanjang langso LP School apai song Kasemar Ponjia Phansi Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Higher Education Jagat Singh Intia hin pensi long e songpon lo aduntu number adorso along adult education asai hem kikim kerang Ponjia Phanta long e sompon number adorso along arnibang ahiti ahem kimi info pontu number adorso along amat rural library ahem Kikim Ponji Aphanta long e sompon thu Thongnok Bay English High School along ta school asai hem Kikim Kerang Ponji Aphanta long e sompon Balipathar ahithi adung along ta puthot hithi kedo Ponji ahem Aphanta long e sompon thu Lason si Kudam English High School asai hem apai song Kasemar Ponji Aphanta long e sompon La long troxi along eke sompon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti along Kacherap Kachetodun VDC Chairman Riso Singnar Sarupathar Mandal BJP Amaipu Lokhiram Rongpi Chunbang Hunaram Singnar Balipathar Lems Chairman Kison Bay Chunbang Samson Timong Pencheng Lok Kithegidingatum Chetong Dun Si Long eke som Amayalong RDP Dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti hin pen lamthe kethan kapachini ponke Kikim Kerangta apor pen
patang ponangji lapen pathir pamita nangji puta kontraktor atuma phanta than phachini pon pini usuka asong ahin pen bokolia executive engineer PWD road division aphan towar ke patang terega jok pinpur alo pajirdam bangso alo pajirdam nangkok alam ke kiramtang surihini rakrinar kepen craser cap aningkana farman annual action plan along hidiso sikari ingti pen langbung dingpi adak towar selam je aphan pura PWD department pen ke claim akam non pu anta patang pon pedet lasi bangso atowar kilang officer atuma phan lapuson asai ki oi akam ki claim apot sodak pen ingsai nang jipusi pini tok jir pen PWD department executive engineer aphan pinpur alo pidam regional committee hempen PWD asang hamlong je memorandum na pinang kok thike kidam tangar di tanil tum paklang lo je hidiso sekari ingti rong pen langbung di pikir cedengat tobar arlong thoro sington koklo labangso tobar ice cream men kelaki annual action plan 2018-19 de 2018 pen piningan 2020 lo labangso tobar arlong thoro sington koklo lapen gelaso tobar long 18 lakhs draw era fita arlong thoro sington koklo lasila bangso tobar ge habit ida matowar kali lagi PWD towar lapen na bangso towar si school kidam kewang kiso kiun e lapen ke labangso towar rong pen rong koy arat keceleng laso towar lo lapen ke isi tuniri laming tu lo kontraktor ompuing kipi bang je labangso towar non bana patang phan tum usukahan pen tuniri polo jongsi nang padang telang nang ciklem kai pada kewang jar ni tum usukahan pen sodak pen cisong punji News Desk Report News Fast Karbi Anglong Dong kamukam pen hojai kaceling a PWD towar piadak kedo gelani Holy Child School athing walong kibi pon speed breaker arai black topping atowar ningkan lele aprang kirun thek pon long bangso phi arlong kangduk mate rabbits nang thok prui thek pon long lapen non puthot bangso speed breaker adim kirun arnuk bom tangilo la sojok penang anatum dangti agaria bang kipopen ke henula puson dopiklo bon sitami piniarnianta bangso puthak PWD department mate Karbi Anglong Autonomous Council along arpu kidotum langprong ason nang mandet lasi bangso dim tong sekot pen nang kapasalam serak jiaphan local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen PWD Boithalangso Road Division Dongkamukam PWD officers atuma phan kedam kebang aratutum mate chirok tok aratutum chuneng ripon jengkhapen pawitro kathar News Fast Karbi Anglong non malam sophan beer time tong sina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. beer ta kan tompe nang chirui thulo kedamtang ni phai tuarni Guwahati Judge Phil along Kikat Kachapati along Kachapati atuma phan pini Kheroni Agriculture IBSI Hemlong West Karbi Anglong Sport Association lapan Kheroni Sport Association atum cherap cheto don pen pini Kheroni Agriculture IBSI Hemlong Kachapati donatuma phan West Karbi Anglong Sport Association Maipu Lipson Bay ahin pen certificate kapazir pon আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আমি অল আছাম এথলেটিক্স মিটটো আমি আনিম বুলি ভাবি আছোঁ যদি আমি 22 তাৰিখ এই মাহৰ 22 তাৰিখ আমাৰ অসম এথলেটিক্স এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাৰ AGM আছে তাত আমি ডেভেলপ কৰিম ভাল ফিল্ড বা ট্ৰেক আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই
পলিটিক্সৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ট্ৰাই কৰিম তথাপিও আমি যিটো আছে তাতে আমি সুবিধাজনক নিচিনা কৰি লৈছোঁ 6জন ল'ৰা 5জনী ছোৱালী তাৰে আমি নিশ্চয় এটা ফল পোৱা নাই হ'লেও আমি দুটা ইভেণ্টত 400 মিটাৰ আৰু 200 মিটাৰ 400 মিটাৰ 200 মিটাৰ ল'ৰা এজনে আমাৰ ফাইনেলত কোৱালিফাই হৈছিলে আৰু ছোৱালী এজনী 200 মিটাৰ আমাৰ কোৱালিফাই হৈছিলে ঠিক আমি দুৰ্গাপুৰত আমি মেডেল পালোঁ যি কি নহওক আমি সেই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমাৰ আসাম এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যন আৰু আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আমাক চাৰ্টিফিকেট দিছে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিম বুলি আজি এই অনুষ্ঠিত প্ৰগ্ৰামটো পাতিছোঁ Herunipen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong. Bini aberta laban si pajula dumi thang me karong.